Now lokeri cherobot omegi twa eni ki limegi twa batie i South Sudan, batie Australia, batie Amsterdam, batie America, Belgium. Wan wabedo kachiel do. Ikam ipanya dori kaja wabedo kachiel ba. Wabedo kunu lakin anong atidi unung'eya ko ka yabo wang'e kiyo mane ung'eya ko twal wan wakwane bang tiko primary kenyo wabedo kunu unong wan lek diang wan leko diang wuora joluongo ni odong diang wan furu diang unu luongo wa ikam kunu ka fu lakini kom kara dong dano doko dongo dano dong tigi chene jomo kene go chiro Australia jomo kene chiro America wiwu wilo kedwa ochako konyo omegi tu kendo okonyo piyo gi okonyo yagi okonyo nono gi jo eri ban ma gitie bang tiko ipanya doli igine ikam kajadi unu konyo gini kendo wiwi bene pepoya lutino mono en pa odong diang mono ma gileko diang bene ko abol mono mo botgi jino gi ovoya gi wan wabedo bot ukwenyo do wakwano bene panya doli kasiel do lakin mandong wabworo wa ya wundo obero tu wan bedo tu ado eri kwo kodo jan en un moni ma nok ma tie be yale ni bene opiyo ka ochiro Australia duogo pe bene goyo chim ya jino ini tikwene ko inong percent mono iri keri komi bene goyo ko aya bene ka mono donyi chim pere goyo chim ko eya nono ka chimo donyo ka cheno donyo chim pere nono pe ineno be yale ba iwinyo ma chim ya anati gulu watie leko watie kar magwi timo pe chungo ngulu bot dano jal iwaya moni en ko gwok komi jal omera gini wan wen Sudanese do jal unu bero be yale kuja ofuru bene koba en dok loka ta un jo me Australia ana mira dot joni me be yale gin furu ko giberi town beri center kenyo bero mera ka loitare ka unu chwale chene gin dong chako dong wilo bongo ka go wilo bongo dong gibero smart dong gibino gulu town borwa kanye lakin ka gubino kanye bene ka ilego gi ya chene mono manok ma chalo ga abroad ko mi borwa joni mi oko ana wayo bod jona awaya eri kit kwo eri konyo wako wan weng Sudanese wache magwi kaja to rit ngagi juba gi wan weng achiel do lakin joni gibero kedwa in touch ko ka uno chwalo chene iwinyo opiyo ya achiro bang tiko bora buba gi en abuba gi chamo chene wane gi dong en man liwot tugi en kin miyo wa chene ko an un gi kuja no tamo nia chene tu ti konyo wan bene ero wan chene pere en un bene ochire Australia kuja uvuoro wa gang kanye ong'eyo ko ya wan watie unu nongo chene madongo ba pero mokelo kon gang kanye waya monir ko gwok kom un jino gi ya jino in chimi ma imako video ba be lakin chimi be ko inong iPhone monir ibet kere around utimo kopengo owilo boro piyo gi ken opiyo ka obiro bora dong wai chimi kamera ni be ko wega mak chim para no kit kwango omi mono chene ko awil kong iPhone kong amak chal maber ko amak kong kamera maber jal un ka ochiro utie be yale kejo lakin wayabo business tour bi Gintech Computer Center tie kunu
Be yale opposite amoni guest house. Nono ng'eyo maber. Nono ng'eyo. Loketo libe tie Kenya ng'eyo. Munu ti be yale Kenya. Wan wachako business tu amatidi. Wawaya. Watimo printing. Watimo scanning. Wa ID bere watimo. Wayobo certificate bere ka penye kore kwere. Ubino wayobo Kenya. Lakin o supporting business pa wori ko. Otamo ya wan watimo. Chere manok kere ka ibiri chulo Gintech kanyini. Konyo ko. Otelo gi chal gina pier tek ba. Waribe. Ka watie dirok waribe kon. Wan wati gulu kany ka nongo wan lep waribe. Lakin un ka otie be yale kuja. Ka uneno nano morro bene ko. Opio karo gi pigi umane morri bene ko. Ng'ake Gintech Computer Center in opposite amoni kenyuni. Opio ng'ak ko. Istela gi kara. Worwe maniga afoy maniga iri doko dong le muony do jal. Afoyo.